Hey, ayikhulumeki lento esizwayo. Kodwa siqala ukizwa sikhuluma iqiniso. Bele kusizwa nje ngabantu bevela ngawani ukuthi ubaba laphana uShenge owumeya waseZululand. Hayi bakhala bathi ufuna leli lenkani. Manje ke inkinga leyo mawuthiwa ubekiwe esikhundleni sikahulumeni. I-constitution kahulumeni ithi akufanele sisebenzise amandla ama-position ethu ukuzuza thina njengama individual. Zulomnyama ondlela zimhlophe nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva. Uvava lenkunzi yakithi kwakhetho mthandayo. Sisebaqulusini that is known as Mzala Nxumalo njengamanje. Singaphansi kwe sub-region ebizwa ngokuthi iSefrayet, and we are joined by usihlalo we region Mzala Nxumalo umnomzane Sbusiso Richard wakamhlongo. Singalele makedama phakathi kuMakiwa TV nohambo seqhubeka TV. Asibingelele kunina abasakazi, sibingelele nama-viewers emakhaya. Sithi anka ama-Easter sefikile sibe nama-Easter mahle. Mhlawumbe ukusithatha nje kwakho sihlalo namhlanje siyazi ukuthi uma singaphosisi isub-region yesibili le okulontshwa kuyona ama-volunteer. Kuthini ke ukuphawula kwenu, kuthini umbono wenu uqinisekisa ngempela ukuthi labantu laba anibancengayo ukuthi beqhubeke benze umsebenzi at a ground level bayakwazi ukuthi benakekeleke? Asibonge siconfirm usukushilo ukuthi siqale kulamaviki amabili lapha endaweni yaSolundi esithi Lundi sub-region ngokwa-ANC. Esifike salontsha khona ama-volunteer awu 2,800 kodwa iplan beku-3,000. Namuhla-ke njengoba usushilo silapha ebaqulusini ekuyi-sub-region yaseFryhead. Namuhla-ke sikhonile ukulontsha ama-volunteer kakhongolose awu-2,400. Amasotsha kakhongolose lawa okuyiwona esithembele kuwona njengokhongolose ukuthi masiyokhethweni azokwazi ukuthi asibukele ikhulu. Kodwa umsebenzi abanawo omkhulu kakhulu ukuthi benze u-door to door lapho benqenqa khona abantu ukuthi aba-exercise i-constitutional right yabo. Over and above sithi abangene emzini bebambe iy'nkinga ey'khona kubahlali base-South Africa nalapha eFryhead ngoba uhulumeni okhona uhulumeni wabantu ngabantu. So-ke siyasho ukuthi-ke noma sazi ukuthi sebe-report into okuningi akenzi kodwa okuningi futhi sekwenzakalile. Singakubala msakazi mafuna sikubale kodwa-ke uma singakubala manje kuyoshona ilanga kodwa futhi siyavuma siwukhongolose akwanele. Ingakho sithi sizobathathisa amandla la sebefungileke ukuthi bayaqhubeka nomsebenzi bengaholi. Ezinye inhlangano ziyabaholisa abantu o-200 ngosuku. Thina abaholi laba bakwenza ngokuyinikela ngoba abantu abalwela inkululeko. Sithi-ke sisebhizi ngayo inkululeko thina la and siqonda kahle ukuthi njengoba kwezinye iy'ndawo baselebrate u-30 years wenkululeko. Hhayi thina la e-KZN silako-20 ngoba kwabamba ezinye iy'nsizwa engenzanga into kwakufanele ziyenze. Sifuna ukusho njalo osukwini lami sijabule kakhulu msakazi bayinikela abantu i-leadership ye-region iholwa yimina kanye nosekela sihlalo nayo yonke i-top 5. Sijabulile ukuthi beze beyinikela abantu ukuze sikwazi ukuqhuba into impilo engcono kubona bonke abantu balapha ebaqulusini sub-region. Kodwa siyafuna ukusho ukuthi kuseleke ama-sub-region ke manje awu-3 ngeyi-6 kule nyanga ezayo siya eDumbe. Bathe nakhona ngoba una-10 wama-wards zothola u-1,800. Ophongolo bakhala ngo-2,500 bathi usilindile ukuthi siyolontsha. Kanjalo nakwaNongoma hayi okwaNongoma bathi u-3,000 ngoba awu-24 ama-wards akhona. Mhlawumbe nje sihlalo sesigoqo nje uthini ukuphawula kwakho ikakhulukazi ngezinto osuyibonile zenzakala ngaphakathi kwi-region yakho ngaphakathi noma ngaphansi kobuholi kakhulukazi kwe-district la isizwa khona ukuthi iqembu lenkatha kunezinto abazenzayo uma kuzoqasheka abantu ikakhulukazi besifazane. Uthini ukuphawula kwakho on that one? Ngabe khonani iy'nhlelo eninazo na njengeqembu le-ANC ukuqinisekisa ukuthi kuyaphela lokho? Hey, ayikhulumeki lento esizwayo. Kodwa siqala ukizwa sikhuluma iqiniso. Bele kusizwa nje ngabantu bevela ngawani
ngawani ukuthi ubaba laphana uShenge owumeya waseZululand hayi bakhala bathi ufuna leli lenkani manje ke inkinga leyo mawuthiwa ubekiwe esikhundleni sikahulumeni iconstitution kahulumeni ithi akufanele sisebenzise amandla ama-position ethu ukuzuza thina njengama individual manje kuyicala eliphindwe kaningi ingakho sithe njengoba sesibona kuze kubika abantu abawu6 abayizimeneja hayi kusho ukuthi lento sithatha kancane serious sifuna ukusho ukuthi ke sikhondema yonke lento eyenzakalayo and sizothatha inyathelo zokuthi sithinte abantu abazi indaba ka section 9 ukuthi manje abasilekelele ngokomthetho ukuze lesimo lesi hayi ngoba sizonda umuntu kodwa kufanele naye anikwe ithuba lokuthi aziprove kulama allegation beyond reasonable doubt ukuthi hayi lento lena ekhulumekayo ayisilona iqiniso indlela yokuprove lokho ukuthi enkantolo phela abantu mase bevula icala ngawo sifuna ukusho njalo ukuthi siyaba supporta ngoba uANC uhlala ezulana ngaso sonke isikhathi ngabantu abaweak abaku receiving end siyacela nje ukuthi ke namanye amaqembu angayenzi lento ngoba isiphatha kabi kodwa futhi siyafuna ukusho ukuthi akusiko oqala kunezinto esibonayo engathi ayihambi kahle ngeviki eliphelile besisemkhosini lapho uhulumeni ezogubha izinto ezintsha ezenziwa inqalabutho ikakhulukazi ebukhosini bakwaZulu sibonile laphana kulwa impi yembhobho abantu befuna ukufaka ipolitiki entweni yakwaZulu entweni kahulumeni yakhuzeka leyo nto leyo siyabonga nje ukuthi yakhuzeka ithi yaqala usihlalo weprovince wayibamba wathi ayingami kodwa ke okubhlungu kakhulu induna ziyakhuluma msakazi induna ziyasho ukuthi kuhambanga kahle siyavuma nathi akuhambanga kahle kodwa induna zisho ngayingane ezilimele kunezingane eziwu16 ezalimala laphana u2 wakhonza sesibhedlela eyodwa isesibhedlela engwelezane eyalaphana ebaqulusini mawuqala uward 4 omunye umfana wase ward 5 ophongolo ulena enkosi Albert Lithuli kodwa ke umuntu okhuluma ngale nto leyo ukonakala kukhulunywa ngokuthi nje ipolitiki ihambe kanjani hayi akukahle kanjalo siyafisa futhi ukuthi njengoba de siyofunga sifungela into yekhetho ukuthi sicela ukhetho lube free and fair wonke umuntu exercise i-right yakhe yokuyovota avetele i-organization noma iqembu noma inhlangano ayithandayo lume udlame ngoba sesiyabona kuyaqala mase kushaya abantu kanje sizoba nenkinga mase kuhlukunyezwa abantu besifazane kanje sizoba nenkinga izo zonke izinto lezi enzi instigator udlame sicela ukuthi umthetho uthathe indawo yalo nathi singabaholi bama political parties ake sihlanganeni khona ke nento ehlale nikhuluma ngayo eyenzeka ophongolo MK hayi abantu nje labo abathukuthele yazi inhlangano ke uyethu umsholozi ongumholi wayo hey ama decision owathatha uthukuthela inkinga ngoba mawusu kahle ayakuxaka kwawena nakhona lapho phongolo kwaba yimpi nje engafuneke ngabe yabakhona uANC inkatha uDA bayilungisela indawo zokuthi bahlale uma bezobuka ukhetho iyalungisa neMK indawo yayo iyalungisa noANC neIFP iyalungisa kodwa mase kusuka ke uMK uhlale la kulungise khona uANC kufanele uthini uANC uthule awukwazi ukuthi hayibo ungani bulungisile wena endaweni yakhe izohamba khona phela bese kuthiwa hayi uANC vele siyawazi unodlame kuvulwa amacala ayikho leyo nto abantu abafunde ukuthi sesikwesinye manje isigaba lapho sesi-understanda khona ipolitiki akusesiyipolitiki yokulwa akusesiyipolitiki yokusabisa akusesiyipolitiki yokubulala abantu sekuyipolitiki yokuthi abantu abakhethe uhulumeni wabo wentando yeningi sifuna ukusho njalo nje sicela bonke osomapolitiki nama-political parties akhona ukuthi hayi asehliseni umoya abantu bazokhuluma ngeyi-29 kuqonde yonke into okufanele yenzeke siyafisa ukuthi sesivala sithi cha abantu bonke abalalele ukhongolo sukhona ukhongolo seyona inhlangano iyodwa eneplan lokwenza impilo zabantu base South Africa zibe ngcono siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu.